Salam, selamat pagi Bapak Inang nalongan ni bagas Tuhan Yesus Kristus. Paima ijalo hita rigapan sigado pari bata bani panorang sugot nyarion. Pasada hita hurta martonggo hita. Puji-pujian terima kasih ma isombah konuhur nami bamu Bapa. Bani bagal ni pangidopimu huban nami ari lopus ari. Ham tong menramut kondaging pakonton dinami. Menorangi lakah nami. Membantu tetap buihan nami mardalan ibaga sapit turun ni hatamuin. Bani panorang sogoton pe Tuhan. Torangi ham urapa pikiran nami. Asi barang ahape sudo pakonon nami saganjang neron. Tetap meronjolan bani hatamu nama pasingin. Ibagas goran na pumuton Yesus Kristo nami jalan merapakon tonggo nami on. Amin. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ijape na siyang marayan bani panorang sugot neron na buhay sisihan nami marhityo ni channel YouTube on. Rigapan sigano pari bata bani panorang sugot neron. Rabu tanggal 7 September tahun 2022 tersurat bani buku 2 Timotius 4 ayat 10 na makatahun solong. Tapi Tuhan Indo maka somani anjaha marbugoy aku. Asi mardalan parambilanon in marhite aku. Gabe haganup si paju begu-begu membugisi. Anjaha maluang doahu humbani babah ni singa ay. Ibagas pangidangyon ni Apostel Paulus, ipatalar doai pengalaman ni hubani Timotius itong-tonghan ni pangidangyon ni. Janaga bisa da perguguh maay, aha na ongga idopa kon Paulus ibagas pangidangyon ni. Ase si Timotius pe, labit ibotoh manjaga diri ni, ibotoh manjaga haporsayon ni, labing tuguh marpangarapan hubani na bata, janah tetap ibagas ringgas nyihur lahu mengambilan kon ambilan na madear in. Ahana ipadas Apostel Paulus subani si Timotius marhitehon ni bidu 4 ayat 10 on. Apostel Paulus patorangkon hubani Timotius bani panorang ijia sonasa sitong ni bagal ni tantangan ni dopak koni ibagas pangidangyon ni. Sangga iboban iya hutongah-tongah ni paruhuman bulon ay na adong yare pagus. Tapi ay gabisada peristiwa atape gabisada kesempatan na marga tumangdo ay bani. Lahu mengambilan kon pasal Kristus. Itongah-tongah ni buih halak. Nalang mananda Kristus janah nalang manjalo Kristus ope bani panorang ijia. Tengirdu uhur ni Apostel Paulus bahasa itongah-tongah ni parhuman ay ne batasan diri do na makasomani anjaha mapargugoy iya. Artini habaran yon ni untuk padaskon ambilan na madear hubani halak na mabuhi bani panorang ijia ay mahalani pakasaman yon ni nebata apa guguh na humbani nebata. Tujuan ni nebata ay asilambin rarat hata ni nebata asilambin roh buini na manjalo Kristus gabi si paluah bani jana asimarhitehon ni Paulus bangsa si paju begu-begu nalang mananda hata ni nebata ope halak nalape mananda ambilan na madiar in ase sideape mambogi hata ni nebata janah dapotan malas nihur humbani hata ni nebata janah jupakan haluahon ibagas pakop-kopon ni Kristus. Bani Apostel Paulus pengalaman ay maharga tumangdo. Janah anggo Paulus manobut bahasa iya ibagas babah ni singa do bani panorang ijia. Tapi boy do iya malua. Janah labin rarat do ambilan na madiar in hubani bangsa si paju begu-begu.
Kunjon mo bapainang nilongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. Lang pitah hubanis Timoteus hataon tapidas do humani hubata bani panorang on. Asiboy ida kita tulu pahara marhitehon ni pengalaman ni Apostel Paulus ibagas pangidangyon ni bani panorang ijia. Naparlubi bapainang nilongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. Ningon do hape tenger uhurta. Ibagas parguluhan ta si gano pari. Langkapini pitah kopit sa pulusia si dopa kunonta. Tapi buhay tumang persoalan-persoalan ni parguluhan ta. Termasuk ma baru-baru on. Maningon dopa kunonta do humani. Kenaikan ni harga BBM. Nabuhay tani mambahin gubir. Janah mabir hita. Pasal parguluhan ta. Bani ari-ari na loroh. Tapi dingat kita mabapainang nalongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. Anggo ni batado na makasomani hita. Parguguhon ni duhita. Laho manupakon hasusahan. Sunay age parmaraan ibagas parguluhan taon. Ay maasena perlu hapeni ibagas parguluhan taon. Maningon tetap konsisten hita. Maningon tetap politik. Jana tenger uhurta. Bani guguh apa kuasa ni bata na tetap mangundingi hita. Songon doding si malungun ay na manubut. Monang doaw. Sonay matungon hita. Sanggah tenger uhurta hubani na bata. Na bata dutungon na makasomani hita. Jana napamonangkon hita. Humbani bagi-bagi ni hasusahan. Apa permaraan ni dopa kon hita. Ibagas parguluhan taon. Janah napaduahon bapainang nalongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. Maningon do hapeni labin ihap kon hita. Anggo ijalo hita manamadeyar ibagas parguluhan taon. Hagadupan ay ma halani ni batado na manjagay hita. Totu marhitehon ni ay labin sirsir mahomani hita. Lambin ibagas ringgas nihur mahomani hita. Gabe perhitian ni nebata. Gabe juak-juak ni nebata. Asilambin rodoras ni mahomani. Horja parambilanon in. Pararat ni hata ni nebata. Hubani haganup halak. Artini ay maningon do hapeni. Gabe saksi na manggulog kita. Pasal pambayanan ni nebata ibagas gulu taon. Asilambin rohbueni humani halak. Naman jalo manangihon hata ni nebata. Nagabi oncolan ni hapor sayonta. Rosi napatuluhon bapainang nilongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. Bahin hita matungon. Haluakon na ijalo hita bani panorang-panorang na dupsalpo. Tarlobi maay. Boy maluah kita. Kumbani panrongom ni COVID sa pulusia. Bani tahun 2020-2021 na salpo. Ay matungon huma. Nagabi onjolan ni pangarapan ta. Laho mandopa kon ari-ari na loro. Totu nebata. Napaluah kon hita nebata. Napabasah kon hita. Totu sonay mahumani tengir ni hurta. Hulubihan niya riyon. Nebata matongtong. Napaluah kon hita. Napabasah kon hita. Jana inma onjolan ni pangarapanta. Ase tetap kita martarima kasih hubani nebata. Jana orot hapor sayonta hubani nebata. Amen. Martonggo mahita. Ajari ham hanami tongon Bapa. Ase ibagas parguluhan nami si gano pari. Lambin roh orot ni mahanami hubamu. Ase bani ganup na masa. Ipasirsir hanami diri nami. Ase gabi perhitianmu. Laho manaksihon. Hinadiar ni layakmu. Bagal ni idop ni hurmu. Rosi. Haluahon na ipatalarham marhitihon ni kuasamu. Alane Bapa ibagas sa ganjang ni riyon. Bani haganupan lahuan nami si gano parit. Hama tongtong na mapergugoy hanami. Asitarbahin hanami tongtong sa ganjang ni riyon. Manaksihon idop ni hurmu napabasah kon hanami.
paluah kon hanami humbani gom-goman ni dosa. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami, jalan manami rapakon tonggo namion. Amen. Jalo hama pasu-pasu humbani Tuhan na batata. Idop ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong ni ate ni bata bapa. Apa persoran ni tondo na pasing ma. Na makasomani na siyam haganupan. Amen. Oras bata ganupan, bapay nang nilongan ni bagas Tuhan ta Yesus Kristus, ando harmatungon. Pakasomanan ni bata, ibagas parguluhan ta sa ganjang ni Arion, lambin patugukon uhurta, rosi lambin pahisakon lakata, laho maparaya karosun ni bata, tarlobih maay tene, makurjahon hata ni bata, ibagas malas niuhur, bahin hasangapon ni bata. Shalom.